dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Bright Light News. Mayang agad panapon, iniing Bright Light News. At para karing buntok ding balita nganing Lunes, 29 ning Setyembre, 2025. Pamaglitis ng Senate Blue Ribbon Committee kaugneking maanumalyang flood control projects, pepatuknang. At 5 hanggang 9 abagyo, asahan nganing Vermonts. At para karing detalye, pepatuknang pamuning Senate Blue Ribbon Committee ing pamaglitis niti nganing Paruminggo, kaugneking maanumalyang flood control projects. Agpang kang Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, iya mo namang chairman ng mesabing komite, kailangang dinan pansin ing pamagkonsolida, karing dokumento at testimonyo, maging pipanalumpakan ng karelang initial report. Sukat mo namang pakapanigaralan ding datos karelang atipon, bayo pasibayong maghiri. Ano pang Senador Lacson, malyaring isundo, ring pamaglitis, nung ating lumwal abayong impormasyon. Pamagdake na king kasalungsungan, kailangan da pamong gampanan ing karelang katungkulan king daratang deliberasyon king 2026 national budget. Samantala, mabot king 5 hanggang 9 abagyo ing mamitamit at asahang lungub king Philippine Area of Responsibility nganing Vermonts. Kaugne iti ning La Nina Alert, pepayabot ning pag-asa anong lukarin, asahan ing 70% o migit pang posibilidad ning pamamilog ning La Nina nganing bulan ning Oktubre hanggang king Disyembre at malyaring mibalaos hanggang Pebrero king tuto king banwa. Agpang kang pag-asa Deputy Administrator Marcelino Villafuerte, mayawos a Paulo ing posibleng 16 abagyo alungob king bansa. Bistaman asahang mas mangasikan lareti karing menga unang bagyo. Pagsadian pamurin ning State Weather Bureau ing pamanlugniti ban-a pangilagan ing mas mangaragula epektong idala ring mesabing bagyo. Peganakan mo naman pag-asa Deputy Administrator Villafuerte ing Malda, aparating maging makasadya, partikular king Visayas at Mindanao, kerakalan mituran karing asahang bagyo. At ako po, ichinchinnugit, mayang agad panapon. This is Bright Light News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing Arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour.
Maya pagat panapon ning Dios po karing kay katamong kakaluguran ini po ing programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, nung nukarin atin tamong pamikatagun ban makiramdam karing buri ng idake kay katamu ning kay katamong arsobispo, misan po king pabulan. Ding maulagang kapag masusyan at kapabalwan patungkol king kay katamong kasalpantayanon. Abayan tayo ing kay katamong arsobispo king kayang pamangumusta kay katamu kilub na niting meto nga oras. Ini po ichinchin nugid. Maya pagat panapon po kay kayungan at yuta mo po ngeni, Kenny. King kay katamong booth ne po at kaya betaya ing kay katamong arsobispo at paboran tayo pong mamuge at magpakilala po kay kayo. So thank you, Jenny. So milabas na naman po yung pabulan at pag nasad ko panalangin at siyo kayo king masanting kabilyan at panatag apilubluban. So, mananasaan po nginin kay kayong pamakiramdam, kinin kay katampi sabyan, makaragdag king panyulong at pamipatibe ng kay kayong kasalpantayanan. So pasibayo po, maya po oras kay kayo. Opo. At dakala salamat po Archbishop Dong at bayod ako po kumustan king kay kayong kakayari pa mong celebration ng 40th Presbyteral Ordination. Ne po, ibiekula pa mo po rening kay katamong text line numbers para po karing bisang makiyabe king kay katamong kwentuhan karing ating greetings o nanuman po aburi yung ikutang king kay katamong arsobispo mag-text kayo mo po karing kay katamong text line numbers para po king smart 0918-351-8282 at Kingston Cellular 0942-357-4268. Maka-live tamo rin po king kay katamong Facebook page pantunan niemo po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At pakibanggit yun nala naman po rin kay kayong parokyang kabibilangan, ban kanita adi ng tayang maya pa oras ing kay kayong parokya. Pakifollow mo naman po ing kay katamong Twitter or X account, king username at radio_ASF. Ing kay katamong Instagram, king username at ASF Radios. At para po karing advertisements, malyaryo pong isending kay kayong inquiries king asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen pong kay kayong donations aburing ipayabot king kay katamong radio station for the continued kaina po service ning kay katamong istasyon. Malyaryo pong ipadala karing kay katamo pong miyaliwang accounts makapaslag po king kay katamong screen banda po king lalam ngani pong kaorasan IT. At ayan po, pasibayo maya pagat panapon, Archbishop Dong. At opo, kumusta naman po yung kay kayong meging celebration ng 40th Presbyteral Anniversary? Mga kayo naman, masalense, makule, makabaldugan at di natang lareng mapila nakabatch me. Opo. Patiretang adwang obispong kaklasiko mo naman. Opo, ayan. So pasalamat ko, karang gana-gana pong mengadi, kanita, mekiabe, menantabe, at sundoy ko pong pangadi. Opo. Mong naman po retang meging bala realizations or bala meging wishes you pa. Kaya tangke kayong celebration. Andi nga dake ko potang mag-anniversary lalo na potang darakal na itang years ng anniversary. Nang kaya kakit mo mababawas na pala itang panahon mo kay teatro. So sabi ko may 68, I don't know how much time at syuko kete king yato. Yung adwang ko sana rening mitatagan pa nga reni. Gamit ko lang mas lalo ketang kaburyanan nga po gino. Ang po yung makasawap karing kalupan talasal pantaya, kalupan tao. So ito yung adwang. Oo. Ing bungad napin po nanding apong Dong. Pilan la pa kayang banwang mitatagan ko ng Ay, din kaya kami naman pong kayadwanan mo naman syempre, itang dakal pa pong banwa, yung kaya katamong pisan metungan ang popang pamakyabe po, together with Archbishop Dong, banta ketang mas makabaldugan pa pong kasuyuan,
kareni pong kayang papastulan. At thank you so much po, Archbishop. At para po kareni kay katamong kutang, ngeni pong episode din kay katamong RCA's Hour. Meging kapanyaw sana po ni kay katamong Santo Papa Leon 14, king daratang abulan ning Oktubre, ing miyabe-yabe tamo pong manalangin para king kapayapan. So kaugnay na po niti, binili na po ing Rosary for Peace, king October 11, 2025, kayagnan na po nitang awsan ng Jubilee of Marian Spirituality. So, makanano pong ingpama nga di king banal a rosaryo anting metong abalayan, makasawpya po, ketang kapamisanan at pamisasaupan. So, muna, ng lawenta mo, then kayo sasabihan na kay katamo, den Katoliko mapamasang kaing ara mapamasang Biblia. Pero nalawenta mo, ing peka samarina ning kakatang kasaysayan, ng pamagligtas na ning apong Ginoo, kapamilatana ng Ginoo tayo sa Kristo, makasama piya, makasampulong ya, karang kakatang piguguna naman na misteryo. Yan po ang pigugunaman tayo, mga dita mo, king Santo Rosario, babalikan tamo at pigugunaman at babaliktan yung gawa ng pamagligtas ni Diyos kapamilatanan ng kayang anak. Nya ako tang tamo makanano magdalang kapayapan nita. Well, imbalo tamo o ining gawa ni nga pong Ginoo, tinubod na yung kayang anak, may biyabiyang kalupa tamo, at o ining kayang gawa, yung pigugunaman tamo, potang itang pigugunaman tamo nga ito. Iyang gaking salita, dun maging parte nitang kekatang biye, kanita lalto, palto na ni nga pong Ginoo, naning kapayapan. Of course, pati sabihan na ni nga pong Ginoo, yung kapayapan, marayo kay nga asahan tang kapayapan. Nang kayang kapayapan, itang alang gulo, makanyan. Pero, alang pate-pate, pero akit tamo, busal na niti, malyari ang manatiling panatag kapilubluban ing metong atalasal pantaya. At yung importante na nini, pangadyan tayo ining rosaryo. Para bang kanita ganakantala, retang aliwang daranas kasakitan, lalong-lalo na retang maging biktimara, renggera, makanyan. At nung balikan tayong kakatang kasaysayan, lalong-lalo na o batating October 7, na piyesta ng Rosary, uling kanita, yung Santo Papa, kanita, belik danday tang milyari ng makananong dening kay Moro, makilaban na kareng kay Kristiyano, king dayat malat, at asno karakal den kalaban, and they kept praying the rosary, ning migwagi, den Kristiyano. At iki din ni Santo Papa itang effect na mo naman ning pamangadi. Opo. Then, another, ing Fatima, balo ko, meto nga kaya na, very concrete, pray for the conversion of Russia. Gradually, awari, Russia na makanano yung may kakain, may bawas la rin ng aliwa, may ka-independence la rin ng aliwa. But this continues, may sundo yan. At ito na pakarayu-rayu, itamo mo, hindi katang krusada, na makananyang may gumpisayan, uli na ni Rosario. So, ating ating singgalutan, kaya Pampanga. So, kapamilatan na nita, pamagrosaryo. At buri ko mong pakatimid Kenny, itambala mo magrosaryo ka, effective yan. Itambala mo itang upaya mo, kekali. Doon babalik dan tamo, sasabihan tamo, Ginoo, ingupaya mo, pakit mo Kenny. Pwede kaya katamong sabihan niya. Potang magrosaryo tamo, awsan tayo nga pong Ginoo. Sana mag-intervene niya. Yes po. Sana mantabeya. Pwede kaya katamong gagawan kaya pa magrosaryo. Ano sabihan, magrosaryo ka ba mo? O, inuman may lako kakuku. Panulo. Alima kanyan. Diba, effective yan mong. Wow. Opo, anya bala mo kaya ni pong kaya katamong pa magrosaryo, karin tamo po akakit itang sakripisyong awsan tamo po bang kanita anyawaran po itang
mercy and forgiveness na po ning kay katamong apong Ginoo. At ita po mong mangaya naman ning kay katamong rosary ne balamo mitatatag yung tang sense of community yan ng makanyan. Kasi balampisasan metungan no po retang pamilya, deni pong parokya, antimurin po rening global groups king kay katamong communal prayer. Tsaka siguro adagdag ko pa ken balo mo yung pandemic. Karakal na rin abe-abe mga di all over the world online. Dahil nga sinduro pa. Yes. Opo. So, atin lang oras, nandiyan ganingaldo ka rin, kapitangan bengkeni, then abe-abe lang manalangin. At dandaman mula na it sustain them. Busan na ning maliliari, may kakapanatagan, ulimbalo rin nga pong Ginoo. Ya ing ating kayo pa yan, king gana-gana. At ita mo, puwata nga kakita mo ini, alimbawa mo, ating kangagawa, banta, patok nangan may pamanggera ni Russia king Ukraine. Na, ne? King maliliharing singgalutan na rin bansa, kagulwan ating tangagawa. Wala. Pero mausta king apong Ginoo. Iya. At makananing gawan tamo, may itong yapin yung pamagrosaryo. Pero yun ang sabihin, kailangan rosaryo mo bayang makarandami nga pong Ginoo. No. Atin mo rin ng kay deng aliwa, mag-visit lang kay Blessed Sacrament, o kaya mag-adoration la, o kaya sisimba la, o kaya tahimik lamang manalig kay nga pong Ginoo. At adwan da kay nga pong Ginoo, sana inkaburian mo yung maliari. Opo. So ito. At kaya ni pong kaya katamong pamagrosaryo, Archbishop, ako kwa tayo itang inner peace mo naman eh. Yes. Ang po pa itang abanggit yu po niyang pandemic, itang balamo maragulya pong meging sa opening pamagrosaryo, kaya tang balamo calming effect na kaya katamo nining rosaryo ne po. Tsaka yung masanting kayo ni, yung rosaryo, lalong-lalo na yun nga banggit ito, ating Jubilee of Marian Spirituality. Kaya pa mag-rosaryo, at intang kayabe, piningin duta mo. Yung ginutayan sa Kristo mismo, kanya makapakoy kayong krus, penabili niya kay katamo. O yan, through John, John yan, disciple. Hindi na mo sabihan kay katamo, o yan ni imamo. Nya pinmamaustam kaya. Nya, anya mo naman pandemya, rin tao, talagang inawad na kanita as nakasakit yung magdesisyon kanita during my time bilang obispo. Adwan na rin tao, burira, akit demo man imbirhen de los remedios. Talagang malambat kang inisip ita. Pero makapagtaka niya, may dalaya ka rin tao. Kaya kita ko kangapon, Jess, nung alang may COVID ka rin, may manok yan, naman. Tama kanyan. So, bala may pasnola rin tao. Karagol napin pong sakripisyo mo naman kanta Archbishop na itang kalibutaran ng pandemic, pero itang kaya katamong dalo balen, may pagumpisa niya. Wow. At kaya pa po ita kanta, Hulpampangan po, karenggang. Ay talaga, may itong yung desisyon na pigkasakitan kung tangwanan nito. Pero kaya ko naman, nung kaya na ni nga pong Ginoo. Opo. Metong na pong patutukan rin ikami uling tutuki kefu kening sabing pamandalo niting krusada kareng miyaliwang balen po keniking Pampanga. At pasalamat kami pin pong baragol talaga kanita. Ikami man talagang ala po ni metong keni kaya kami king radio. Makapagtaka. Opo. O yan siguro nga apakit tamong proof na patsi nga pong Ginoo. Yung pepa ni balanta mo, manayata mo, agpanggetang kayang paralan. Although there were times mong na medyo mika bala mo physical kay keretang mituran pero yung pasalamatan mi. Reto talagang tutuki, ala, maski metong. Opo. Anya po mong banggitan taya naman po, ining related po kening kay katamong Month of the Holy Rosary, in kay katamo namang 1 million children praying the Rosary for unity and peace. King October 7 niya po nga ni mong marano niya. October 7. Okay. Kambe na po ning kay katamong Aid to the Church in Need po. Ining money muna, yung ACN. So, ikatamo po kay kay katamong radio station. Makisan metong tamo po, ketang pamangadi king kay katamong Banal a Rosario, king October 7. At pagumpisan tayo pong alas 8 ning abak, itang kay katamong online discussion. At 8:30 po ning abak, itang kay katamong
pamagrosaryo karin po king kaya katamong Saint Gabriel Archangel Chapel at pagfiestan tala po ngayon rin kaya katamong Archangel. So ayan po, makisadbetong tamo po king kaya katamong 1 million children praying the Rosary Campaign king October 7, 2025. So Archbishop, kaya ni po king kaya katamong Archdiocese, makananula po kayang makapisan metong din kaya katamong talasal pantayan po. Ban kanita magiyang matatag at lakwasya pa pong ma-establish itang kapayapang panlipunan. Muna, din kaya katamong kain pari, ang poreng, din kaya katang kaparian. Ulingan niyang padala rin itang kay, mapopost siya yan. Opo. Karing kaya katamong kay website. At I hope lawen data at panimunan din muna ka rin parokya. Of course, yun yung pamanga di ngayon pamanga di nga rosaryo, mo itang kailangan, may tipon-tipon kayo pa. Andyang ikan daily, mga di ka, but yun, alone, ka magdili-dili. Uling pa siya, may nga di ka, kaya be mo langan. Uling mga di ka, bilang miyembro na ng Santa Iglesia. Nya pa siya, may nga di ka, kaya be me. At kalupa namin, tapos siya may kasala ko, may apektuhan niya nga ng mabilog sa Santa Iglesia, makanyan, abe-abe tamongan. Ito siguro, nung atin nga gawang kahit ang panamdaman tamo, itang pamisasan metong, aliwa mo itang panlual, external. Noon the moment, penga dyan tayo ni, itang kakatang paniwalan at intang kayabe. Ne? Nandiyan pang emula akakit. Abe-abe. Abe-abe kay mabilo ka diocese, makanyan. So ito yung kanakong kay siguro ang sabi. Kadwa, din kay katamong organizations, din kay katamong religious houses siguro, din kay katamong schools, nung malyari ramo naman apanin mo na nini. Ne? Yung inimpamanalangin king Rosario. So ito siguro. Ay po. Thank you so much po, Archbishop. At dumakita na po, kaya katamong pangaduang kutang. In October 5 to 6 po, pagmasosyan po ng Simbahang Katolika, itang 111th World Day of Migrants and Refugees, ating temang Migrants, Missionaries of Hope. So, nino po wari rin kaya katamong ausan migranting areti, apundong. So, kasi darandaman tayo po yung migrante, datang migrate, datang move, datang linwal kung kakatamong bansa, para bang kanita manintun, masanting bukas, para ka rin pamilyara, makapag-obra, karimiyayong lugar. At agpangkening kay, king report, atin 10.2 million Filipinos na tsukaring mga adwandala na bansa, as migrants. So may gobrala ka rin. Sandalang people on the move. At in kaya katamo Santo Papa mismo, kakit na laring migrants. Of course, salwa mo rin Pilipino. Doon migrants. Metong lang kasangkapan para king pami laganap at pami patibe ng hope or kapanayan. Uling lalong kay katamo. Patse may kola kay katamo, well, naman likwan ng kasalpantayanan. Uling po tang muntala ka rin, tanga kasanayan mo nun, magrosaryo ka, chokan, magrosaryo ka, O kaya, kasanayan mo, bayo ka mga di. So, po kaya, po tang akasanayan mo, Sunday, mantun kang lugar, baka makapagsimba. Deni, paralan la, parabang kanita, den tao patangakit da ka, they begin to ask, mga kapangutang la, o kaya makanya gagawan. Wag kaya gagawa na ito. Kanita, lulto, yung karelang pangakain, pangamisyonero, magdalang kapanayan. Especially, potangakit mula, nabusal na nitang karelang daranasan makanyan. Ay, mo pamurin itang saya keng karelang sarili. Kakit mo pamurin itang warmth, itang karelang ganaka, at itang karelang tibe, kasalpantayan ng kingapong Ginoo. Akit mo inineng kaya, limbawa, munta ka Roma, makanya niya munta kami ka rin. Akit mula, mo manapansinan na ini pala, magobrayang atlo. Talagang kayod marinong aran, Pero akit mo, itang ingsaya, karing lupa ran, Pagkaya ka mula, simbala, chula ka rin.
Siyempre, nulawen mo ita, baka kahit nakamakanyan, kalingan mo na pa mo yung pamanyim ba, intindihan na naman Lord. Pero akin mo ita, mititipon na pamurin, sisimba, mga di. So, tuto, din kaya katamong kapatid minta kingaluang bansa, malalagwain karelang pintalan. Lalong-lalo na po tandasan may meto nga bansa, kaya nakikilalanan ng panga Kristyano. Malalagwa, ne? O kaya indasan mong bansa, mababala pan lalaw kareng Asian, kareng Pilipino, makanyan. Ito, tsuka ka rin. So itandarasan mong kasakitan, makanyan. Pero busal na nita, itang tibe na ning karelang kasalpantayanan. Nakabambabiyayan day ni Erabalo, mamiyela naman pag-asa. Karetang taong karelang ipagobran. And of course, gaganakan tala, pasalamatan tala rin, uling metong lakareng padala. No, mag-ambag, opo. At bawa ngayon, ipisasabihan itang recently, itang tariff, kareng produkto, makanyan, itamo ka no, itamo ka yung may-affect pa rin. Uling services yung kaya katamo na hereng workers, makanyan. Although, makalungkot itang dakala ring mama ko, uling yung pagkabiyeke niya sapat, pupuntala ka rin. Pero, kung karelang pamamunta ka rin, ilam mo naman deng padala para kung kakatamong karelang pamilya po, makasabot kayong bansa. Mupin, anyang figuramang kaya naman ini, medyo makalungkot mo rin. Tsula kayong alawang bansa, padala laki ni, then naman naliwata mong allege, gagamit karete, mag-swimming la. Oo, karen. Mag-swimming la ka rin pera. Ito dugo, itang makalungkot na. Mag-share lang naman po kareng taxes rin po. Even itang remittance da po. At itapin po, speaking of hope, bala mo rin pong kaya katamong migrants, talagang mumuntala king aliwang bansa para kitang kapanayan mo naman, para king karelang pamilya. Po. In a way, maragulya pong sakripisyo talaga. Tsaka itang muntala ka rin, itang karelang, nakpaburin nga pong gino. Opo. Itang karela. At nano po kaya itang para sana po niting celebration 18 po, bakit inke katamo pong pisamban di na po talagang aldo, special aldo bang kanita pag-celebran tayo po. Timurin po kaya ni po king kaya katamong Archdiocese atin tamo po bang programa magpasikan po karening kaya katamong migrante. So muna siguro kaya katamong Archdiocese apong Arnie yung mani muna, na metong banu-banwa, pag maragula gagawa niya, pinitang deng anak ka OFWs, da magaral, patang kayo may kaka-contest la. So, nakay manikwala rin yung kay katamo, mag-first lang kanyan. So, of course, that is one, tantipunan la, dening anak. Pero, metong muna man na maging dapat maleparan karing kakatang parokya. Kaya pinitang numakananong detang ating pamilyang maka-abroad o migrante, numakananong yung parokya atipon la naman. Kasi ita metong yan naman programa ng istorya ng apong Arnie kanita na nung malihari itang mikamakanyan. Plano may ako. O tangkay, of course, dinuretang bisa. Opo. Gabagya. So, oreta rin kaya, oreta rin gagawan, mapilan. So, kaya ni, nano naman yung para sana niting kapag masusyanta mo? Well, itapin, muna, deni palang kay katamong kaya, maging aware tamo, deni palang mega broad, mo menintunan, nun yung kinalat dyan naman yung kasalbantayanan. So, nani para sana ita para kay katamong pangadi. Itang, abayan tala king kakatamong pamangadi. Para bang kanita, kitang karelang gagawa na ito, Muntala kay ngaluang bansa, kapamilatanan ng kakatamang panalangin para karela. Abayan tayang rosaryo na naman. Then, lalo sanang mamunga, kitang karelang pamumunta ka rin. Nabala mo, nung minta ko kayong bansa mo, mo itang banta ting kong akwa. Opo. Nung minta ko kay kating kong kinontribute. Kating kinontribute ko mas malalam. Uling beka salpantayanan. Yes. Opo. Kaya pinangkay, dandaman tamo,
kareng aliwang, bano na ayal benyo ito some years ago, adwa lang kapatid, bala mo, anak lang kayo, Muslim country, penintun ditang karelang nani, itang yaya. Opo. Kinda Bisayas yata. Kintalande. May pakyapeng dala rin ka eh. Itang uling anyang malatila sinese na ta. So ita, biro-biro mong era kalingwan. Opo. At kapilan pa mo, mag-bless kung images ng kay. Images di Santo Cristo ang po yung Virgen de los Remedios. Valid 107 kanyan, the other year mix. Padala-dala, brod. Opo. Uli ka nung karin gagawan damo naman itang procession. Opo. King America po, kapilan pa mo po, ining bulan ng September mo naman po, ne? So at least then, potang makanyan, ito, potang gagawan data, rin hindi sandanano yayan. Then they begin to share. Kim Pampanga kami, kanita makanyan kami, magugulo, niyang abi-abi kami megadi, may nalangin, pero bakit may kaya kaming kapaniwalang king upayanan ng apong Ginoo. Opo. So ita. At opo, ining kay katamong Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga mo naman po, ne. Mong very active ya po at kapilan pa mo po itang gawad anak OFW 2025 ne po atin pong minyambut iba't keni king kay katamo pong Archdiocese at Francis Hontanosas, ang po papoy Daniela Galang, ne. Metong niya pong AUF alumna. Tas mag-share la pong stories as a daughter of an OFW. So dela na rin kanitang among kakuren kay Binles Kulay. Makail, masaya naman. Masaya la rin ang anak. Sara, ma-pursue yan ako. Wapin. At dinakedapin po mong, ne, itang balamu, imbis na rening anak, itang physical connection king karelang parents, baga ede ginamit as an hindrance bang kanita mga inala, king karelang gagawan. Pero bala mo ginamit de to continue na mag-persevere ang papanggamitan tang experiences not as limitations but as motivation to work harder and dream bigger. So, karening kay katamong anak mo naman, ding kay katamong migrants, kay mo naman mo, talagang saluduan mula naman, uli na nitang karelang. Sakripisyo mo naman. Ating kamburing kaulan na penghari, physical layo, ganyan. Pero pasalamat tamo rin karening gadgets. Yes. Technology. At king pungke katamong next question ng October 12 po, happening Indigenous People Sunday naman. King kay katamong bansa. So nanu mo naman po ing parasan ni ting kay katamong kapag masusya ng Indigenous People Sunday. So unang-muna pinitang banta maging aware tamo, then kapadad tanga rin kapante tala. Siguro accepta mo manawali at suke katamo. Pache may nakikang katutubo bala mo mababala kay katamo. At nang kaila naman dugo, makanyan mo naman. Nyayita mo, kailangan niya ining pamangilala kay karelang pamipaulagata karela. Uling, potang gagawan tamo ita. Lulto mo naman yung pangatao tamo. Lulto nung makananong kapante tala. At ining metong mahulaga karela pintang makanantalang asopan keng karelang gabuno ining ancestral domain. Yan ang metong gagawa ng sahop ning sakop. Social Action Center of Pampanga. At nandi nakasabi kay Apong Ching, yung inassign tamo keng kay Villa Maria. Sabi na, ito niya sinabing 18,000 square meters yata. May award niya po. Wakadti ita para karela ita. Ining kay bantaring kapatid tamong makirandam, ining ancestral domain. Tambala mo ancestral, ba't na ka rin ninuno? Kanita pa. Alayo pa kanita yung registry of deeds siguro. Alalo pa rin yung kaya ng gobyerno at yun nalarken. Yes. Yung bundok karela ita makanyan. O na yung itapin, after some time, ulit dugungin no man mag-aral. Kalupan ng kakatamo na itamo balo na kailangan
kumaka pa mong kay banta lote me yan mga Yes. karela na ng balo rin for so many years. Karela na nga yan yan yung dudurutan da. So, kailangan talang sopan talaga. Para bang kanita mika, tuknangan lang gabuna, sabing karela at atamnanan da. Then kay makalunos po tang itam waintin dyan ni nine, then aliwa, then unat taray tamo, unat. Opo. Anya nga chuko king Sambales. Pag-istorya ako karele. Then kayong makalungkot tara, ang bawa, tinanam laki ni. After kaiba ng pilan banwa, mag-move laki ang tutuki. Mm-mm. Okay? Ngayon, din ka nung unat, kuwanan dita, likwan da ne nga ra. Miya po likwan, pagpainawan miya. Munta na kaya na naman karimbanta, maging mayaman na naman yung lupa. Sabi ko, makanya na yung pakarandaman ko lang, makanya ng kayong Biblia Mm-mm. Nyabi nating after some time, alapan tatanam. Bang kanita, tabayan pa siya bayang gawin. Kaya Old Testament, makanyan. Aluyan mo rin ni itang karelang ninuno, may pasa karela ito. Itapin, patang etama maintindihan ita, likwan da niya na. Likwan, patabande. Mm-mm. Itang makanyan. So, kailangan niya talaga ingabun at siyempre, itapin, alalang means, alalang naning means, alalang panustos. Makanya, susopan talang at malyari. Kasi, importante yung gabun. Opo. Importante karela, makatanam la, makanyan. So, ito siguro nga sabi kong mahulaga. Awareness, kaya celebration. At saka kay po nemong, uliping po nga banggit yu, kulang la po kitang means ang popay tang, ela po aware, nung nanlaretang steps, dapat nang gawan banta, milagay aking lagyura itang gabun, uli po nganyang minunang panahon, naman pin po uso. Kumbaga, ing term takan ta, tatanda ara mo, tang tandanan mo itang gabun, kaya kane, makanyan. So, anya po makanyan, kailangan day tang saup talaga kasi ngeni karing po lulube, rening mag-take advantage, especially rening karing mining ne po, na talagang palakwan dala ketang sarili dang gabun, ban kanita, agawa dala mong dam, agawa dalang mining sites, rening... Hindi nga dong obispo king Palawan, Bishop Pabilio. Pabilio po Bishop Sok Misyona. Atin karelang barangay ka rin na kakamkaman daretang mga lapang kaya mamatako lating militar. Opo. Itong masakit Itang po dugong kayang makanyan naning gawan da, wala namang means. Nya, ito nang kay walang makasnok ka ugali tama makanyan. Pero bilang talasalpan tayo, of course, makanano tayo naman nakit nga pong ginukarela. Opo. Uling nga pong ginucho, yan naman karela. Lela nga nala naman nga pong ginu. Nya, aliwa talaga po tang ing sasamban mo, aliwa nga pong ginu na yung pera. Makanyan. Malyari mo, malyari piyabe. Yung pera po nga pong ginu. Mo malyari piyabe. Nya po tang mga nga pong ginu mo, ing pera. O ito, ala kang kikilalanan. Opo. At kumustan tala naman po rening kay katamong kapatad. Ayan, rin kay katamong Aita community po, kay ni King Pampanga. So, King Archdiocese tamo po. Kumustala po rin katutubo. Reta pong programa na may papayabot po karela Archbishop. Okay. So, munang-muna, buri ko lang pasalamatan din kay katamong kapatad at alasalpan tayo. Lalong-lalo na po tang koronasyon. Detang babiyatan donasyon. Lamak dakala salamat po uling ka rin ng binyo. Yung donasyon na rin may patalakad tamong pisamban King Villa Maria. Nyato yung nalapong parokya nga Our Lady of the Poor. Yes, opo. Our Lady of the Poor. So, yung parokya ngayon according to Apunching Maragulyang Sao. Balo nung kakakit sila paminsan-minsan kay Facebook. Mag-live la po. Mag-live la, tuturo ng magkanta, papakit nila talaga kareng katao. And that's good. Bantakit tamo o rin kay katamong kapatid katutubo. At abanggit na nun din, ito susundo na, pamagmisa. Kaya ba sabi na ating kanong magkursilyo? Karela.
Cursilyo nga na kay Karelang Formation. Pero siguro peka masanting po tang minsan misabi kami naman kanya namong bantalalawenda naman detang kultura ra. Medyo miminga yang bagya. Kasi itang kulturang masanting dapat mitakpan ita. Para bang kanita, yung Karelang pamananggap king kasalpantayanan, gamit ditang kultura ra, bang kanita ipakit da yung Karelang kasalpantayanan. Opo. Uling unique kita Karela unique. Nasana ita mabubura. At kimbagay kanita, sinabi ko na kayo ita. At kareng, dakal, nang kahit sasaw pati pupunta ka rin. Opo, kareng king William Maria. Then kay katamong seminarista, nang kaya mag-exposure la ka rin kanita. Karin da kakit dala, rin kay katamong kapatadara. Na ila, rin katutubo, kapatadang katutubo, tala mo susopan da katamo rin. Ulim po tang munta ka rin, akit mo na makananong, itang karelang pamibiyebiyang ini, kaya akit mo masayala pa. Opo. No ka rin manibatan itang tulara. Definitely, manibatan kay cellphone. Alala pong internet ka rin Definitely, manibatan ka rin bilyon-bilyon. But atin panibatan na tula. Ato ito nga ibira kay katamo. Opo. At kapilan pa mo mong bilang metong po karetang parokya, vinisit na po ning radio para karetang gagawa na pong featured stories rening kay katamong parokya. Pintan miya po ining kay Our Lady of the Poor Parish ka rin po king Villa Maria. Kay bat, mika dita ka interview with among Ching kay bat. At sula kitang gulot mi rening kapatad tamong ay tamakiramdam lo. Kay bat, oy tapin ako tang tamo pin kang among Ching buti yabi mi. Itang asasadsad na po. Na kasi biro mo manikang bundok tas alang TV, alang wifi, 'di ba? So kumbaga nung isipan mo maka-boring among tambing Pero ita pining manwa ng among Ching kasi karintang bala payak mo kaning pamilya. Yes. Basic. Kumbaga mo isipan tang kailangan mo kasi itang food, itang water at sumuking paligid, retang tanamda. Kumbaga retang kailangan kening patag. Mula isipan ka rin Like ikatamo king Aldodo, isipan tayong pamangantamo, ing retang transportation, makanyan, ganaganang wants tamo. Pero Eka pa sigurado nung itang guli, organiko Pero ila ka rin nalalang problema. Itang balam sa Atsyuna. sabyan, atsyungan kasi king paligid da. Kaya ba't kay mo, napimpong kapres kupin talaga po, huling puro berde itang akakit. Then kaya kakita mo, karen kay katamong lele dalan, ating magpalimos, makanyan. Isa sabyan ng apon Ching. Misan, kaya beke mo, nga naman, sumundak ang kapitan, naman mula ila. Kasi kanureta matamad la. Opo. Yung balo nung may katuro ka rin. At kay mo naman po kay paga nakada ka rin kay katamong pisamban, uling potang magtindala rin kay katang kapatada ay ta ka rin gilid pisamban po kay babaratan do pa po. Watin, pero para duguitan Kay baratan daw mo yung presyo yan kay po pa nagkat do. Ayun na la babaratan kaya ang presyo. Itamong pagal binyeda talaga. Ang pang sigurado naman mong tanamda talagang fresh mo naman. Kaita, organic talaga. Yes. At ini pong kaya katamong next question. Kaugnay na po ning makabiling kapag masusyan ning ka-fiesta ng San Carlo de Acutis. King October 12 yan naman po, Archbishop. Meging kapanyaw sana pong Santo Papa Leon 14 karing kayanakan. Reni pong ama nung kayang binili, do not waste your lives. So king makanano po kayang paralan, agawang makabaldugan ding kayanakan, ing karelang pamibiyebye. Muna, ing karelang agwayapin itang kilalanan ing ulaga. Ang mo kilalanan ing ulaga mo, makanano mo nga pa ulagan. At ing ulagata mo, siyempre, ka pa man may garal, maulaga na ka. Yes. Huling, ing apong Ginoo, gewa na kang anak na. At ing apong Ginoo, kabandaragol ka, diri na kang miyayaluwang kalam, miyayaluwang talents.
Nya siguro yung pekamaulagay apin tang kilalanan naning pigkalob na o pagkalob na kay kaninga pong Ginoo. At itang pagkalob na nga ita, gamitan mo para kay sarili mo. Gamitan mo ita para makapakisan metong kakeng gagawa na kaya tiking yato, ampo king gagawa na karing kalupang tao. Tandaan tamo, iya nga pong Ginoo niya lela nga nakatamo, kay ba nakatang lela nga no, sige bahala na kayo na. Ali, lela nga nakatamo, susundo nakatang lalalangan. Nya, potang asabi tamong lela nga nakatani nga pong Ginong kawangis nakatamo, ibig sabihin, itang pamakiwangis tamo kaya responsibilidad tayo. Potang makisan metong tamo king kayang gagawan. Halimbawa, itang ebanghelyo na po, ating taong may pagkalaman dakal. Makwal tayo. Apo. May pagkalaman yan dakal. So, itang pagkalam na nga ita ni nga pong Ginoo kaya, well, ala naman sasabihan na may ngurakot siya, ala. Papalyaring ito, talagang miras kaya dakal. Uneng, may kisan metong kingapong Ginoo, kitang kayang metong tao kitang harap ng gate na mangailangan naman na andyang ditak mo kaputot mong tinape paninaya na. May dake. So, ita mo, makatakot mo naman pala po tang dakal ka talent sa kalapig kalabing nga pong Ginoo at kaya mo, mo ginamit ka rin aliwa. So, siguro, makanano mong gawang maulaga, makabaldugan ng biye mo, lawin tayong biye mo, lalong-lalo ni kayo kayanakan, lawin niya yung biye anti mong dadalana na kayo ng grasya na nga pong Ginoo. May nga rin mong tubo. In tubo, karin dumalan ng danum. Okay? So, dumalan ng grasya kay kayo. Siyempre po, dumalan yung danum ken tubo. Andiyan yung tubo, mabasa naman, Opo. So, miyabuban niya. Pag nadadala ng grasya, miyabubang ka rin natin nga. Pero, mohan ko kontrol lang ken. Ulman siya kinontrol mo, mulok yan. So, dumalan yan, maging kaya na kayo, pidadala na kayo ng grasya na, kalam ni nga pong Ginoo. Dakalya pagkalo, bakalam kay kayo yung nga pong Ginoo. Nang kayo pin po, lalawin ko larening allege sa may kurap, karening kay katampon doon ng balen, kaya langan din graduate langan din. College degree holders langan din. Papalyarin din nga liwa, masayaya pa yung university kanta, uling summa cum laude. May nga kula pa rin. O ba't nang milyari? Palagay ko, along the way, yung focus kaya na sarili. Akalimanda na itampi nga ako na yung may pagkalob karela should also be used para kareng aliwa. Nya po tang yung sarili mo na yung lalawan mo nga ng Carlo Acutis, sabi ng makanyan, po tang yung sarili mo yung lalawan mo at aliwanay nga pong Ginoo, piniteng makalungkot. Piniteng makasira. Nya po tang nga pong Ginoo yung lalawan mo, then akit mo ka rin at lelangan ka. O tatsyo ka kaya keng yato. Pero pa siya pinutot may ita, ala na kang pakilam. Nyari ni nga duwang santo na kay, binyenan ning santo papa kay ning kay. Frasati, Popo Acutis. Carlo Acutis, 15 years old siya ita, Opo. Pero itang giwa na sinentro na yung kayang sarili keng debosyon, keng banal na Eucharistia. Kaya ba't kaya naman, Prasati. Ini naman metong yung engineer, Metea, the age of 24. Pero, andyang rin yung kayang pengari, may nga pamulalala, wala nga niyang matay nakarakal tao. Ngayon pala, ini, dakalya sinopan. Pakakalulo. Makiabiyan naman kareng marcha-marcha. Karin, makiabiyan naman potang against injustice mo kanyan. Pero, meto nga kay karela yapin panalangin na pon debosyon keng Eucharistia. Nya siguro, metong yan naman kay ko kareng kayanakan itang debosyon keng aliwa mo itang sinimba ka, ano na debosyon itang nung malyari lang manahimik arapanan ni Santissimo. Di nga luat ang parokya tinang Blessed Sacramentata, itamo tintamo king maimpis
malyari lang mamasyal ka rin, munta, manahimik, arapanan ni Santissimo. Basta manahimik. Nagkarandam kay nga pong Ginoo. Uling kaya tamo balo, lumakananuta, maging kapakipakinabang. Uling yung ginawa kay katamo. Nga pong Ginoo. Nya, balo not, gawa na katamo. At kailangan ta makirandam kaya. So, ito siguro, lumakananura nga gawang maulagay karelang sarili, muna kilalanan maulagala. Ating ulagara king apong Ginoo. At huling maulagala king apong Ginoo, sundo na pandirinan, kalam, grasya, para bang kanita maging pidadalanan lakit ang grasyang ita. Ban miras detang dimut mo king biye. Makanyan. Opo. At santing nanita mo, kumbaga, yung paganakana, do not waste your life. So, ning kareni pong kekatamo ping allege na baga ginamit, masanting karening kekatamong pondo, ing karelang power, may kaya, misuse, may sayang, ang popang abuse. Pero ba mo, karakal pera, nung karendo ginamit, itang pisasabihan, kasino, makanyan, siyempre, pakating pangaliwakan ito. Uli kasing potang miras na kakeng makanyan, ala ng values. In-value na mo yung sarili mo. What you value. Yes, so po. Sinayang ding sarili mong. At kaya pong megawang trillion peso March inyang September 21. King EDSA po, kaya rakalan ka ring tinagon, many batanla po, karing kaya katamong student organizations, o ring kaya nakan. Even din kaya katamong seminarista from Mother of Good Counsel Seminary, may kisan metong la po ka rin, ang po pa rin kaya katamong kakaluguran from Social Action Center of Pampanga po. At masanting niya po kayang paganakaitining sasabihan tamong ang pagiging Kristiyano ay pagiging makabayan rin. Importante itaya pi kawanita ing pakamalan me ing kekambalen at manatil kang Kristiyano. Huling ing pamipakamal king kakatambalayan, lalong-lalo na pa siya sinabi mong balayan the people, lalong-lalo na retang malati. Ito, kaya usya niya naman ng kakatang kasalpantayanan. King kasalpantayanan ay magdalang pa magbayo, kaya kakatamong pa maging Pilipino, medyo bala mo epektibo. Okay? Importante yan. Metong mong sigurong sample ba biyeko kayo. Yan kayo pache election. Pache magboto tam. Akit tamo ka rin talasal pantaya tamo at Pilipino tamo. Eko mo balo nung ating mamasang konstitusyon. Ako kaya naman nang kay kakulangan dito na bala mo yung pamantayan tamo mo yung pamaging Katoliko. Pero ating common, uling yan naman Katoliko nga rin tao. At yung tang common na pamantayan bilang Pilipino, yapinitang konstitusyon. Yan nung panigaralan niya naman ito, then akit tamo, misasan metong tao, ore rin pamantayan tamo. At para kay katamo naman Katoliko, in addition to that, ore ni. Pero itala, pwersa rin kay katamo kanyan. So akit tamo ka rin, Katoliko tamo, at kahit tamo nun, Pilipino tamo naman. Pakamalan tala, rening kay katamong, kay mo rin, structures, then kay katamong pamantayan, bahan sumulong yung kay katamong panga Pilipino. Nang kay kasi matsura man siya sabihan, pero nang kay tanggapan tamo man natali, nang kay sasaliko tayong panga Pilipino tamo pa mo rin, especially in the presence of others, other countries. Pero dapat pag maragol tamo naman yan. Totoo, tamo perfect. Huling lela nga, nakatali nga pong ginumayap tamo. Pero nakatali lang perfect. So, ating kakulangan, makanyan. Pero, impating karanta mo, itang kaya katampanga Pilipino. Nyapi sasabihan niya nun din, yung dening migrante, may mamuntala kay nga lugar, and ilam mo naman, kasangkapan la, kay pami-patibe, pami-panatili na ning kapanayan or pag-asa, kaya beya ka rin yung panga Pilipino. Uling panugaling Pilipino na makalapat kaya katamong pami-bebe, Katoliko, Kristiyano, ito mo naman yung dadalara.
Opo. At wapin mo ne, kumbaga rening foundations tamo as Catholics, aliwala man po karetang foundations da rening aliwang religion. Pero at the end of the day, misasan metong tamo, nanuya man tang religion at apin po itang pamaging Pilipino tamo. Ne po. Anya, karin pulol to ing pamaging makabayan at ikitamo ketang 21 September, karin king EDSA, mialiwalang religion for sure deta, pero metong lamu gugulisak de, at ilangan against lapin kening corruption na malilyari po king kay katamong bansa. At thank you so much, Archbishop, at mag-break, tamo-pamo po, at pakiramdaman tala po ring mapilan apaganaka at ing metong akanta.
Ingamano ning Ginoo anti yang sulu amakyabe king paglakad tamo. At salayang saslag king kekatamong daralanan. Agkatanda kayong makiramdam king barkadahan kay Kristo. Ban, pigunaman niya ing ebanghelyo ning Aldo at kilalanan laring santo at santa ang makatud kaniti. Balang alas 6 hanggang alas 7 ning bengi, Lunes hanggang Biyernes, Kenny King Radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Magbalik ya po ing RCA's Hour, Kenny po king radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dimdam tala po rin kay katamong paganaka ating metong nga kanta. Isundo tala po nga ni rening kay katamong mitatagan pangkutang para king kay katamong arsobispo. So, Archbishop ing October 26 naman po ne, pagmasusyan tayo po ing 38 Prison Awareness Sunday. King pamanimuna na po ning CBCP Episcopal Commission on Prison Pastoral Care. So, nanuya po ing mandato na niting kay katamong komisyon at ing diwa na po niting kapag masusyan. So, munang-muna ining kay Commission on Prison Pastoral Care, metong mandato o mandate, yapin itang i-monitor lawan la rin kay katamong prisons. Ing estado ra na makananong iti makasawap kareng atyo ka rin. Kadwa, mamiyaya na ma-recommendation bang kanita in government makapagawayang possible laws, batas na makasawap kayong hustisya ka rin ng may kulong. At ing meto nga maulaga na ing diwa na ning kakatang kapag masusya na tining mandate siya naman obligasyon niya naman may biye kaniting komisyon. Yan pinitambang kanita dahil tao may buklat la pamisip. Maging aware la, balura ing tungkol keng prison na di nga tsuka rin mo itang enokomilwal ken alano kong pag-asa. No. Doon at chula ken kapatid tala rin at inga pong gino mismo meto nga sinabi na Matthew 25 nga na kitang at ko keso kulan binisita yuko. Yung pamamisita pami paulaga karela magkamalila pero maulagala. Arapan da itang karelang responsibilidad pero elam ilalako ulaga. Uling lelangan nala ni nga pong ginuren kalupatala. May kamalila, kitang karelang kamalian, kitang karelang ulaga, milalako. At itasaning karelang pitatalnanan. At kapamilatanan niti, kitang banta maging awela, panagkat. Panagkat, kareng kaparian, kareng religious, kareng laiko, at miyayalwa pa bang kanita makiabela, keng gagawan apostolate or ministry keng prison at makanyan mo naman itang manimunala keng pa mag-implement karetang gewang struktura o aktibidades bang kanita maging buo itang pamanyaw karening tao nga tsuka rin. Alwa mo itang muntaka ka rin para bang kanita dinan mula mo sabon mo kanyan. No, that's part. Ila atin lang aliwa mo naman aspeto na ng karelang biye. Halimbawa, yung karelang biye spiritual. Yung karelang biye emosyonal. Pinang kahit pupunta ka rin makiramdam karela. At yung karelang pamakyugnayin nga pong Gino. Pinatinta mo naman misa. Then kapatid tampari, yung kaya magmisa la ka rin. Atin mo naman papangumpisal. So, hoy yung karelang gagawan. Pero yung peka mahulaga, yapin pinitang ila, din kapatid tamong at syula ka rin, tala kakalingwan itamong atsukeng luwal. Mahulaga. Mahulaga lang mo naman karela. Habang susopan tala, banta, arapan, itang karelang making kakulangan, potang arapan day ni, pasibayo, abuuren pasibayo.
yung karela sarili. Opo. At kapilan pa mo nga tintang bisita Kenny from kay BJMP ne, Kenny po King Angeles male and female dormitory. Huling papalado po retang karelang activities, sampung programs para karing kay katamong persons deprived of liberty. Antimurin itang sa-celebrate tamo pa lang ng September, itang National Peace Consciousness Month, tanang makanyan. So, bala mo, kapag nasan namo po nita na ipalaganap pin itang kapayapan ne po at bistaman karin karelaking kilubsukulan ilaman through their different programs papalaganap datang kapayapan ka rin. So, arapin po kanita, bala, very challenging talaga. Istong ing meto nga tao, PDL ya. Kasi, ing pinaka-challenge siya, arapan datang potang lumwala. Anya prepare dala naman king makanita na banta ayag yuandang dalan itang stigma na kalwal mo ay but ex-convict kaya narang makanyang bat yaking sukulan. So, bala mo ba maging pamantayan na istong bat kasukulan is itang maling gawa mo? Mala mo, matatak na ka, gana ka rin. Actually, atin kong balong milwal na makanyan, active ya kayong pisamban. Kasi, ito pin, kaya katamo, itang nasabihan na rin aliwa, makanyan. Pero okay, sabihan na naman mo rin sabihan. Ultimately, yung katatawlian, ikam mo rin. Makanan may lalawin ng sarili mo. Naning tutumbalo mo kay sarili mo. Talakaran mo ita. Uling, idin tao, akit anong naning tutu, kitang katatawlian. Naman itang umpisa. Kitang katatawlian. Kanitara akit. At mo man i-explain Ilang mismong itulid itang karelang malimpan lalawi. Opo. So, makanyan. Bala mo, ekbalo nung sabi ko na kay ning kwento, it's a joke. Atin meto nga taong tatakot ka ring manok. Bala mo nita? Aligay mo. So tatakot ka ring manok. Uling isipan pali. Tatakot ka ring manok. O kanandeg manok. So dela reking kay. Dela reking sukul kay lagi mandaluyong. Anta pakay psychiatrist. Then, kalabas yung panahon, pilan banwa, hindi yung miras na, Dok, balo ko po, tao ko, kaluguran ako ng apong gino. Hali ko pali, talaga, malyari na kalumwal kanyan. Opo, Dok, balo ko po, maulaga ko, ko pali. So, sige. So, niyang palwalandan sayaya, pasyok-pasyok ya pa mo, O, nanggay ka po niya mo, may muli, may balik ya, yung doktor. Nang milyari, Doka na. Ati itang gwardiya natin yung tacho sa sabungan. Okay na. Hewari, nakapali, Tao na o tatawad kang tuktukanin. Hewari, sabi mo, tao ka, nakapali. Dok, balo ko nga tao ko, maulaga ako. Kupali, Pero niya may mulay ko, O tayo itang manok yung napabalong. Tao ko. Kasi na kayo makanyang balaman mo. Po, karela ita. Itang retang what if na mo. Sa di ka, balong may kayo ni so? Akit na ita po, tambadan tawli. So, ita po nang kahit itang adyan bisa kang sumulong, uling mas gaganakan mo itang sabyan dareng aliwang tao. Pa itang panlalawe ra kaya ka, kumpara ketang panlalawe ning apong ginukaya ka. Diba? Karin ka medyo maging may tutuknangan ka. Baga, may babara ka. Bagay, tamo kahit na kaya katamo nakasikalin social pressure. Apo. Ang po pangitapin puling ngeta naman pinpungan kasi aplis ding gana-gana. Kumbaga, kanya-kanya la kasing panlalawe akakit king meto nga tao na po. Ang pong pamananggap. Tsaka, nagkain kakatamong bien, chapter 1, chapter 2. Nagkain chapter 3 is bad. Pwedeng milyari. O natin pan chapter 4. Yan, nung ilalawin mo, makapokus ka, may stranded na kakin chapter 3, nakamiras chapter 4. Then, you lost all the following chapters. Yes. Makanyan.
Ya, siguro, karin tamo akit, yung kay katamong kasopan, na makananong po tanga chula ka rin. Ano ba, rin gagawan da rin yung kay katamong kayong BIPS, Volunteers in Prison Service. Liwa mo yung misa, atin pupunta ka rin. Makiramdam, karela. Makiramdam, atin makiabi magrosaryo. So, itang pamipakit karela, maulaga kayo. Andiyan yung man sabihan maulaga kayo. Ito mo mandirinan lang panahon, pakiramdaman. Then, dito, potang mitanam karela, maulaga ako. Siguro, lumwala ka nito, nung ating kem parokya, makanya na grupo, then ilang salo. Ilang misundong mag-support karela. Siguro, metong iyang kahit, potang misa na suggest ko ka rin ng kahit mo, magobra ka rin potang dong kanyang parokya ngayon kanyang munta, baka na mag-set up ka rin na support group. Kung nga rin mo ba't kayong hospital, kailangan mo yung alalayan, makaya nating mag-alali kaya. Kumbagatin na po dapat tambing retang grupo na sapu po karela banta baga ela malili at misundo po itang karelang inumpisan king kilog. At maong ini pong kakatamong susulong king komisyon apin itang justice that heals rather than one which punishes. King kasalukuyan po kayang panahon apapakiabutan kaya itining kakatamong justice system. In kakatamong kay magsalita ko siguro on the part of the church na kakatamo. Dening kakatang mani muna kayo komisyon na ini atin naman malilyari. Nakala rin karelang asusopan, na kalwalda, yapin itang penamdaman da, itang hustisya na, hustisya in the sense na, wag kamali ko, inarapan ko, it's just na arapan ko ita. At ngayon itang potang kalwal ko, may hulo ko kanta. Itang bala mo teta kanda na kang ang ganakakin. Opo. So, atin malilyaring dakal. Kareng potan darandaman kula. Kanito ay kabalo nung ninong head ngayon ay kay Laiko. Kaya lay bala mo executive secretary. Kanito ating mani muna, I don't know nung yapang ngayon itang Mr. Diamante nga lawyer yata ito. Then karelang gagawa na kasopan. Kaya katamo, atin naman malilyaring ng kairetang lulwal. Sabi ko, metong ikit ko, itang may ulo yan it heals. Itang justice sa may patang kaya. Itang making dalan ba nga nita Latin panalaway kay sarili na. Linapit siya kay nga pong ginu, mag-serve magpa-communion niya pa. Opo. At renipin pong kapatid tamo muna mga pulis na po mo, uling mag-share la Kenny. Neng kaipin baga mamalinawan da itang apapanalbe, kasi itang apapanalbe kareng pelikula, iyang neng kay makakarok na akakit tamong mabartolina la, kay maparusan la keng kilubsukulan. So maragul lang factor deni nga papanalbe king television, king social media, ketang panlalawe daring tao keng kilwal, nung naning kilub ning sukulan At sasabihan dapin po ilaman mismo, alang makanta keng kilubsukulan, uling baga ila susulong da naman ka rin itapin didinan dalang pangabiyayan makapag-aral la through ALS din kay katamo pong PDL kay bat atin lang pangabiyayan tuturo dalang miyaliwang skills din kahit ting magreband ka rin mong anya ilang ngatso ka rin ila pang mas manakitan kay bat makapag-support la pa ka ring family da kayong kiluwal din kay atin lang kwento ka rin apayari din pangunakanda dahil ketang ako kwadang sweldo keng kilubsukulan. So, ito, siguro mo ang ingmetong mo naman kening justice that heals sana rather than one which punishes. Itang hanggang ngeni, pipigilan tayo itang pamanyulong kening capital punishment na aman tamo na po. Kasi masanting panlalawi ka rin ken justice itang ating kung gawang mali, karampatan mo yung harapan ko ita. At po ang harapan ko ita, that is justice. At po ang akay ko na ita, serve ko na ita, then
Ing maging bunga, ilabay itang may kay ko, may parusang ko. No. Doon ating kang inarapan. Bahalo tamo nun, patse responsibilidad may ni, harapan may. Kaya ba nanita, you are healed. Makanyan. So, siguro nita yung patse pisabi tayo itang justice. Ating kang responsibilidad, inarapan may ita, kaya ba't nanita po tang may kapag-serve na ka rin, may ulo ka. Kaya tang kakulangan. Opo. Meging bala mo, agawa may ni, uli nga may apansinan, nga ningikit me, okay, may kaya, inarapan me, sinerve me, at ngayon sumulong imbiye mo, tandanan mo kanita, itang overlook mong ulaga o value, this time, may kakalingon nita. At itamong definitely ala ng healing po tang mipailalam ka kaya tang capital punishment din huling pinutot da na itang kekang biya so ala na kang chance bang kanita ala na kang chance banta bumawi mo man king sarili anyapin po ring term tamong yan po tang chula keng kilubsukulan is tang rehabilitation naran baga uuluan dala ka rin keng kilub ang po itang reintegration mas pasik na ngandala pa nung nalaman detang skills na atin la. So, ngani po, Archbishop, nanuya po, iningke kayong alakay pong word of the month, ne? At po tating kayo pong buring ipayabot, maulagang punto o kapabalwan, karing ke katamo pong malda. Muna siguro, yung sabi ko, lalong-lalo na yung kakatamong bansa yung malilyaring ngayon, potang makiramdam ka, kaya yung Senate hearing mo na bahalo nung naning kain, Paragat ko mo kay katamo, muna mag-flood control tamo naman. Naning flood control tamo, the flood of lies. Eta na paboring susulong. Kayan tamo ita. Kung ita mo sigurado, mo na kakalat. Banta nalalabog yung pisasabihan. Kadwa, lalawen tamo mo rin na rening bigkamaling areni na of course, ala pang desisyon alleged la pa mo. Na pangadita mo na sana ayarapan din ng karelang gewa nung tutuman nining gewarang kakulangan na yun. Arapanda. Katlo, ita kakalingwan, kaila rin, dengalwa kareta, bininyagan la pa Kalupatalang Kristiyano, miyembro na lang ni Santa Iglesia. Nga pinagay po itong magbisa tamo para karisab lang Kristiyano, para karisab lang Katoliko. Kaya bila reto. Nga po itong kahit na pangadi talak nga pong gino. Uling bandang tauli, nga pong gino yung ating last say. Na sana, itamburi na nga pong gino, iya mo naman, iyong karelang akit. Gana-gana, pati retang makira, retang manimbestiga, retang ka, gana-gana. Pati itang manalbe. Sana, ing kaburyanan nga pong gino, yung abe-abe tamong papagarian kening maliliyari. Thank you so much po. At pupugayan tala rin kay katamong Facebook viewers. Maya pagat panapon po kang Clayton Gabriel Bata, kang Lenlen Reyes, Manny Malonzo, Romina Bautista, Nelia Vital, Joey Perez, Vona Vicky Lente, Maya Salvador, Gente Tangco, kang Weng Manansala, kang D. Sanchez, Rowena Reyes, Lucita Guevara, Rosita David, Glog Galura, Cecil Barcelon, Len Camos, DZ Di Macali, Janet Fabian, Marisa de Guzman, kang Feby Dizon, at kang Edgardo Simbulan. At kang Eden Castro, Jomel Paul Palma, Jason Maniago, Emily Capuli, Janet Reyes, Ani Sarmiento, Angelo Supa, Nicolas Montemayor, Francis Dizon, Net Reyes, Marzon Santiago, Miko Acude, Lori Lane Torres, Marilyn Garcia, Baby Simbulan, Marieta Kayanan, Annabel Mariano, Cristina Dizon, Mary Grace Calupas, Renz Lansang, May Solesta, at kang Jojo Bien. From Clayton Gabriel Batak, good afternoon po. From Cristel Relos, good afternoon po. From Leon May Agnaifo,
Na-remember ko, tatay ko Kapampangan from Santo Tomas, Pampanga. Nandito kami mga anak sa Butuan City. Butuanon kasi nanay namin. So, siguro may ka-relate ya, kaya tang kainan din mong, ne? From Cecilia Kibuloy, mayap agat panapon po. Pong Dong. From Sally Castro, mayap agat panapon po. Ayan, dakal pong salamat karengmen ng tabe. Ang po pang comments ne po. Sana mayayari kitang pamanalben Archbishop. Itang karelang meging papil. So sana ipalaganap dyan naman po nung nanuman itang apisabi nganing gat panapon na iti. At bayo tayo po pupusan nining kay katamong pisasabihan Archbishop or ining kay katamong oras, malyari yung kay pong panimunan, king panalangin at ibiye po ing bendisyon. Ilakinig pampo ng anak, hampo ng Banal na Espiritu. Amen. O Diyos, igpami, pasalamatan da ka, king kalam na ning kasalpantayanan. Kapamilatanan niti, busal da ring dakal, ay mayang tingyan, busal da rin dakal, makayakma, king kaming asahan at panintunan, manatili kami pamuring makatalakad at maniwala at manalig ka, pauli na niting kasalpantayanan. Adon po na susunduyo kami saan payantabi king kang Banal na Espiritu. Bangkanita, busal ning kaming kainan, maging kasangkapan kami naman king pamipatibe mo, king kasalpantayanan da, ring kalupamin tao. Lalong-lalo na ring kayabi mi karing opisina, ring kayabi mi karing kaya kaming pibale-bale, karing kaya kaming obra, lugar pipagobran, at karing kaya kaming parokya. Itikan po adon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung kinumanatili kay kayo. At kaya kanti mo rin. Ting may panggirin Diyos, bendisyonan na kayo, nigpampo ng anak, ampo ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Dakal pong salamat. At ayan, bala mo nga tinakaring kay pala word of the day, flood control. Control the lies mong. At o ito po, kakaluguran, milabas siya po ing metoga oras ang makabaldugan, kwentuhan, kaya be po ing kay katamong arsobispo. Dakal pong salamat, king pamanantabe kay kami, at mikitikit tamo po king tutuking RCA's Hour, Kenny Pamurin king radyo ning kay katamong Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM. Ako po, Ichinchinugid, Mamun, at pasalamat po kay kayungan.